ndũgamano iria ikoretwo gatagatĩ ka gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi na ambunge kuma kaunti iyo oro hamwe na seneta no irathiĩ na mbere na gwakĩrĩria thutha wa njũkanĩrĩro ĩrĩa yambĩrĩirie ĩgiĩ thoko 22 iria ciahingũrirwo nĩ ambunge marĩ hamwe ona gũkorwo ciarugũrĩtio nĩ gavana Wamatangi. Matongoretio nĩ mũtongoria wa arĩa aingĩ bunge-inĩ Kimani wa Icũng'wa na seneta Karũngo wa Thang'wa. Ambunge aya nĩ makuruhanĩtie gavana Wamatangi na ungumania na kũingĩrĩra wĩra wa thirikari nene na kũhana kai aracindana na mũtongoria wa bũrũri. Nimeandikia EACC ndio wakuje waanze kuchunguza gavana Kimani Wamatangi, sababu anakula pesa ya Kiambu, anakula yeye mwenyewe na watu wengine wanaandika hapa wanaita liaison officers. Hao liaison officers kila siku wanalipa shilingi 1,500. Akasema atakuna People's Bank. Hawa wananchi wa hapa kwetu Tendere hakuna dururu wamepata kutoka kwa People's Bank. Ama mmepata pesa kwa People's Bank. Hata wazaisikia na tena akasema ya kwamba kule kwetu Thika mjini itakuwa smart city. Smart city uwanga inajengwa na nguruwe pamoja na tosui. Nauliza tu gavana wa Kiambu awache kushindana na president wetu William Samoei Ruto. Gavana wetu aache kupingana na project za national government. Seneta wa Kiambu Karũngo wa Thang'wa nĩaugĩte atĩ bunge ya Senate nĩũrĩtie Wamatangi ekinyie gĩikaro-inĩ kĩa mwanya nĩguo gũcokia ciũria ciĩgiĩ ũhũthĩri mũru wa wabici ya thirikari oro hamwe na ungumania. Tarehe 4 tumemwalika kule Senate. Kule Senate hakuna guns. Kule Senate basi atakuja anipate mimi mwenyewe tuangaliane macho kwa macho. Seneta ũyũ nĩongereire atĩ Wamatangi nĩacenjetie mũrutĩre wa wĩra wa wabici-inĩ cia thirikari kuma kũrĩ mĩtambo ya kĩrĩu na kũmĩcokia maratathi-inĩ nĩguo kungumia mbeca cia mũingĩ. Amevunja mitambo yote ya kompyuta, anasema kila kitu iende manual. Manual wanaokota pesa hivi, nusu wanapeleka gavana, nusu wanaweka kwa akaunti. Oho, ambunge aya nĩ makomithĩtie Wamatangi makiuga atĩ nĩatũmaga ma-MCA nĩguo mamarume, makĩũria gavana atige gũtũmana no akĩra atongoria aya ũrĩa ekwenda. Wewe kama ni mwanaume na wewe ni gavana, wacha kutuma MCA. Kama unataka kunitukana kuja unitukane, tuonane na wewe mondoko. Jana kiti ya gavana leo, kesho, milele. Hakuna siku niko na haja ya kiti ya gavana. Lakini kuongea mambo yanayohusu maendeleo ya watu ya Kiambu, nitaongea. Ndio tuliambia gavana hapa Kiambu, mambo ya matusi weka kando. Kama unataka kutukana seneta, wewe ni mwanaume kama seneta. Tafuta wewe mtukane, muonane mundu humu. Mekwaragia marĩ icigo mbunge-inĩ cia Kiambaa na Limuru makĩrugũria thoko cia Ndenderu na Ngeca. Ngĩribotera Mũthingi TV, njĩtagwo Derrick Gathũmbĩ.